Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangiye ubutumwa mu mishyikirano y'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo RDC n'imitwe twaje intwaro iri kubera i Nairobi kuva kuri uyu wa 28 Ugushyingo. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe yo kamanuka gatugakana no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru utuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Iki ni icyiciro cya gatatu cy'imishyikirano cyahuje leta ya RDC n'imitwe y'inyeshyamba irenga 40, kikaba kimara iminsi 6, cyatangijwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community, Evariste Ndayishimiye usanzwe ari perezida w'u Burundi, Perezida Kagame, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Felix Antoine Tshisekedi wa RDC batangiye muri mishyikirano ubutumwa bukubiyemo ibisubizo by'uburyo uburasirazuba bwa RDC bwabonekamo amahoro arambye hifashishijwe ikoranabuhanga rihuza amashusho nka Museveni na Tshisekedi. Perezida Kagame yatangaje ko yizeye ko iyi mishyikirano izatanga umusaruro mwiza bitandukanye no mu bihe byashize, aho amasezerano menshi yasinywe agamije gushakira umuti iki kibazo cyo muri RDC atubahirijwe. Umukuru w'igihugu yibukije abari muri mishyikirano ko hari umutwe witwaje intwaro umwe muri myinshi ukorera mu burasirazuba bwa RDC uri kuvugwa cyane n'amahanga muri iki gihe, kandi ngo ikibazo cyawo kiri imbere mu bitarakemuka mu rwego rwa politiki. Perezida Kagame yemeje ko igikenewe kurusha ibindi muri iki gihe ari ubushake bwa politiki mu gukemura ikibazo kiriho hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Nairobi n'iya Rwanda muri Angola. Yagize ati igikenewe ubu kurusha ikindi mu gihe n'ubushake bwa politike mu gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akarere byaba bihari nk'iya Nairobi yayobowe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'iyo mu buhuza bwa Afurika yunze ubumwe bwayobowe na Perezida Lourenco wa Angola. Perezida Kagame yakomeje avuga ko kwita ku muzi w'ikibazo cy'umutekano muke muri RDC ari ngombwa cyane. Ati aha harimo kwita cyane ku muzi umutekano muke bizazana ikinyuranyo nyakuri mu gukemura ikibazo cy'umutekano kireba RDC n'ibihugu by'ibituranyi. Iyi mishyikirano y'i Nairobi yatangiye muri Mata 2022 ishingiye ku myanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize East Africa Community, uretse M23 yirukanwemo ishinjwa kubura imirwano. Indi mitwe yitwaje intwaro ibyifuza irayitabira.